День после родзеного дня познатej jugoslavijanske glumici Irini Kolesar 23. novembra u ruskim keresture u ramikoh dramskog memoriala Petra Rizniča Đadji otrimana promocija knjižki o jej živoce, ošmih porculanske figurini, autora Vladimira Balaščaka. Jako mi je drago što sam ovdje na memorijalu zajedno sa monografijom Irene Kolesar, jer imam osjećaj kao da je Irena Kolesar ponovo sa nama. Ona je jednom bila u Ruskom kresturu, oduševljena i radom Rusina u tadašnjoj kulturi, u ondašnjoj zemlji, tako da ona je opet sa nama i opet je umetnost ta koja nas je objedinila sve zajedno pod kapom dramskog memorijala. Jej životopis to prava materija za nove džilo, za dramsku materiju, za scenu, može biti za roman, kto má dost fantaziji, z toho materiálu može vytvoriť nové umetnické džilo, až i muziku, povedzme, može taký variete, lebo to co god už v ktorej formi. I preto dúfam, že Dámsky memoriál môže byť obohacený so s takým. Popri promociji knjižki u prostoriji od Zešatki bula i vystava fotografijoh Irini Kolesar z jej bohatej i plodnej filmskej i teatralnej karijeri.